Bütün günden günde isteyiciler onu Çorancık Surnalı taptan ağaççılar. Men Protopova Vasilisa Ivan Nikolaevich Jurkov adından Tüpsün Orta Skolatın öğrenecide. Bugün Eheha Respublika var soğuda kosmonavtika onu aviasiya muzeyin toğundan bilinleri. РСФСР үерәгәритен тойгуна, Саха АССР осколаларын үтүөлә хужутала. Сахалартан бастыгы летчик Валерий Ильич Кузьмин атынан металл хахайына, усалдан улугун оны дүпсүн нехилеген бочотта холоктоого Иван Данилович Жирков 1974 сыллаха республикага оны Сибирге ан бастыгы космонавтика оны авиация музейин түрүттәбите. Ол түрүнүн 1969 сыллаха Нальчик Коракка Иван Данилович Курмак оголорунун же ракетомоделирование проективикер барасылжыйда болар. Космоска көтү теоретига Циолковская, космическая хараплылар конструктордара Королёв, онна бастыгы космонавт Гагарин тоонан музейбут бастыгы экспозициялара кепсииллер. Музейбут сүрүн фондатыга сетте тайынчаттан тақса арас экспонаттар, арас коллекциялар, ол егер 6-онча темага сүрбеттен тақса арас государство маркалара, значоктара, открыткалара бағдар. Оны дағынан методический фондага тайынчаттан тақса егер туралақпыд. Олар истеригер Королёв ете Мария Николаевна Королёва, Баланины белахтебит өйдөбүннүк суруктаа ракетчики, кыга Наталья Сергеевна Уанна Циолковский сені костюм белахтебит кенигелері баалар. Музейбут бир сейдах экспонатынан 1936 сыллааққа баларгы саха алфавитынан сурулду бут. Аракатынан айга аянмыйден кениге болар. Бу кенигене музейга 1977 сыллааққа профессор педагогической наука доктора Иосиф Семенович Портнягин сурьян белахтебит. Онна музейбут бир самай көстүләк, онна кең доктор экспонатынан Ми-2 вертолет болар. Бу вертолету осколовут выпускнига, бастыгы кружковец, авиатор ителях Российской Федерация салгынын транспорын туйгуна, музейбут попечителя Николай Степанович Хапырин болар. Сахасырен авиациятын кепсир 1900 сыллааққа бастыгы аэроплан көтөтүктен сағалан авиация тереңдейтін сайдыңтын бир дойдулақтар бұттустарынан өңіс материаллар бағалар. Амкас президенте космонавт Попович белахтебит космонавт тренировочный костюме. Онна санекица бейдин пиджагын белахтара музейбит эми бир седак экспонаттарынан болалар. 45 сылсыда музейбитигар үгүсэлбэ хого үйөрүнен итилден такайылдан тақсылыктара арас технический итилери бағалабыттара. Көрәчүлер уанны галжыттар болғамталарын ордук оғылыр бәйлері орбут моделлара тарталар. Бу көрер модел бұд солыс ден аттақ. 1993 сыллааққа Гуров билетін Аркадий Горохов, онна Васис Слепцов, Москва коракка космос конкурсугар баран көміскәбіттері онна үрдік сетихилемметтері. Музей экскурсоводтара чинчери дир үрелері ыдаллар, арас докладтары зурьялдар, научно-практической ағыларға кытталлар. Ол курдук Москва коракка Королевской ағыларға үстігіл, Звездный городокка Звездная эстафета научно-технической конкурска төттігіл, Киров коракка Циолковской ағыларға үстігіл призер болары сетиспеппет. Бейге дүпсүмітігер бүк әкесілларға үстігілден космонавтар кәлем барылары историческай түгеннен болар. Ол курдук 2011 сыллаха космонавтика сылгар Россия героя, летчик-космонавт Роман Юрьевич Романенко, 2016 сыллаха космоска сахахомун элчи такса сылчыбыт Россия героя, летчик-космонавт Олег Дмитриевич Кононенко жегергеннен. Онна 2019 сыллаха музейбут 4-5 сылгар 2 төгөлүн Роман Юрьевич Романенко ылчыттан барбыттара бейки музейбут атын элбаққа гынаттыр. 4-5 сылсыда бейге музейбут варка Амкас Циолковский атынан Российская академия отделениятын члены. 2010 Аллаха Амкас Бахарутнан по России космический день турист справочнигар килбиде. Иван Данилович кергеннен Анна Петровналын төрөбүт түрбелереттен билилях көрүлях, кең ырдах ытчачуну үннерен тахарар тугар олохторун бүтүннү анабыттара. Киндер веретилерин үтө сыгыннарын ыллыктах сүбелерин сүйүнен ого ылыммыта иңереммиде. Бу тугутнан киндер аттыра үелерге өлбөдүйбеттен оголор Саркалан Ивановна онна Данил Иванович таатырбыт кинигелери болар. 2019 сыллааққа юбилейдах 4-5 сылбытыгар музейбитигар Иван Данилович Жирков ата иңерилибите.